nego je samo mušičarenje i upoznavanje vode na pravi način, upoznavanje živog sveta vode, upoznavanje larvi, insekta, svih životinja i svih okolnosti koje čekaju jednog ribolovca na vodi. Mušičari to zaista najbolje znaju, jer oni pecaju ribu, neko bi rekao, na veštački način. To je tačno. S jedne strane je on mnogo prirodniji. Sama imitacija vodenog insekta je mnogo prirodnija nego, na primjer, larva kućne muve, pozvani crv, ili, na primjer, hleb ili šta ja znam. Koji uopšte nisu prisutni u vodi. Mušičar svojom imitacijom imitira baš ono čega ima na vodi. Vrlo često su tu situacije gde je riba probirljiva i traži određeni mamac, znači određenu veštačku mušicu u toku dana. Mušičar mora to da zna. Aha.